Fatalo fatuli nei foi a sofau, malo le sulfua. Ya lo mai ole tautua la Samoa Entertainment TV mai Samoa. Malo lava faaftai tapo mai, fai talo mai, ya eu si mai al faafonga. E le tatawana whaonga, pe tali tonuina le moli mau a leo leo, o le li ita ai lua ya misa Yeremia, e pe on sau noal tamai ta ilo ia, ya mapusua tania to iloa. O le au te lenga le na o tūlinga to iloa ma misa Yeremia i fesili, i le umane ai lava o le moli mau a Yeremia, o ia tau le whaamsinonga, o ia sa whai ngā ruenga i le pōle a solur se fulu o apelila, ai manawa i le tai au o le solur se frutasi apelila lu o lua tasi. Ena te lei lomas whalablave na tupua i lea poe o ane i le tae au. Ma manawa alu le fale, le i whai ngā ruenga i lea solua lua, whato atu e lua ne whai ngā ruenga i lea solua tolu, na whato aia i lua i le mali o tu au maltino. Pei ta ina iau lua i whalau i lua, lona pi i tanga vala lata. Ia Samuelu, ma whepulea i lea mo lia i leo leo lam ta upu o i luma nei o le whamsinonga wha aitu malo. O Samuelu o lona nephew, ai o whepulea ai o lona tausonga, o lātou umai a inga mai malai sa longa sa le longa. Ma ia tau o ia sa whainga ruengal vaenga va ia tau vale afi a le lua o tasi iwa na avanea ia le au nanga lautele le General Police a lua o lua tasi na avea ia i le CID fale ata. Na wha see e ngā lue mai savai ma ia tau sa wha ma vae mai le ofiso leo leo ai malangatu i Amerika Samoa le masino se te malua o lua. A no no foi tutuila malona ainga sa whainga ruengal pamkesi sa afso ta ia tufpule ai. E fia tala noa ma wha pe ai lava o na la tala noa. Ma ia taul wha amsinonga na wha ia tufpule ai mna o e ioe i le wha amsinonga i le meo tala noa tua i Samuelu. Ma ia ilo ai o mea whafaule mta upulea ma ia tau ia fpule ai. Wa uma o na avela na tursi i leo leo le mta upulea ma ia tau sa la tau feilo i fo i mafpule ai i le whale tali malo roi au sange. Ma ese i loa la tau tala sa whai. Ai nāru lof pule a ilfalta ele. Wala au au sange ilona a ingai avane sa la tau me tau sami alu loa ia vili mai le ofisa o leo leo. E ta umai iai o mea fau lea e fain. Pei ta ina whaali ane ilu mol whaamsinonga whaatala noa ngai lunga o text. E le aini tala e whaamaani iai upo Yeremia. Pei ta isa wha au laval whaamtalanga whaatau toa Yeremia. Ma ia fola o lo tuu lavalo na lima ilunga o tuspa ia e tautalai. Ma ia to e tau i le loia Samuelu, sa whai ngā ruenga le pō o le aso lua se fulo a pelila, na te le ilo se whaalavelave na tupu. Ma ia tau tū lava o te le i iai le taimi na tupu o le whaalavelave. E o lava i leo leo na ngā lulu e ai le mta upulea, na te le ilo a foi, vanga na ai le ingoa e tasina ia ta wane. Ma ta watu iai le loia Samuelu, Miss Catherine, e le ai mani wha maunga o avane leo leo e ilo ai, aso na e ngalue ai, le ai foi ma se notebook e ilo ai. Ma ia tali, o mea nao notebook na as whaamanatu ai le avane le whaamasinonga. Toi whaamanatu iai e Miss Catherine le tā ua o notebooks e le pui ngole leo leo ai o taimi whaapene i o oim tā upul whaamasinonga. Ma ia tau, a whai lein whaamaunga no winga na te leiloa. Ma whaasalave ia nei loa le fionga le whaamasino tala sa ato sa anga. O lo manino lava le fasilia le loia. O le asolur se furu na e whai ngā renga ai ma naval taia o le asolur sutansi o apelila. Whapewhia ona e leilon mali o tu au. Ma whaamanatu atu iai el tamai tai whaamasino. Ua uma ona e tau tō le tusipa ia. Ma toi tu atu iai e Miss Catherine le Fasili. Ai tu maulavala Natali e nate leilo se mea. E masalo o le asolua lua na tupu ai. Ma tau atu iai e le loia Samuelu. E le tau lia lau tali. Awa tangata uma lava sa whai ngā luenga. Ma whaamtalanga leo uma. Ua uma atu o le pō le asolua sifulu. Ma tu atu iai e le loia Samuelu. O le mafua anga o lo pepelo, o lo e tamu whai e ufiufi le alua to Samuelu i ate o e mal telefoni, i le aso na so o ai, o lo i loa fo i le nao Samuelu, e te ilo le leia, e ai aisa mai inupia Samuelu, o whai mai fo i e te le iloa, po o wheno fo i Samuelu, leisi fo i au pepelo, mai e whai mai e te le iloa pe insinia Samuelu, mai e te le iloa fo i pe sa whaonga e Samuelu fuala au wha saina, mai ia ave tala i leo leo. Ma ia tau e na te leiloa lava e iei se afianga o Samuelu i le lavea o tu au. Whaato a iei loa ina ua avane ilunga le video o Samuelu. Na ia te ena fo il whaali atu e Samuelu ni ata o le lavea o tu au ia te ia. Ma e le avatua fo e Samuelu stelfoni ia ia. Ma te ena se la feilo inga ma Samuelu ma ia tau iai o le ta avale a limoni le ata o le ta avale sa ili telefoni.
Na tu watu iai le tamaita iloia, o le mta upo Samuelu ma sivai. E wole leil kom sina o leo ma le ala. Mai sa whaatonu oe e tape ese le tala Samuelu e a afiai le ala. E tali misa Yeremia e le sa ona tua inga ma toi tuli tau atu le loia. Na eva ai le ava noa e te toi whai ngadwe ngai le ofisa o leo. O le whetau ile na o lau wha amatalanga ia Samuelu ma fpule ai. Peita ai nā tili malo si ele fina watua Yeremia. Sa to e talo sanga e whai ngalwe ngā pei lava o na masani ai. O le mta upule na fsilingi ai le mōli mau le komsina o leo. I le toe wha whai ngalwe ngā o se leo na wha maonia na soli tula whono. Ai sa tali ai au pa au, vanga nā leo sa tuli, male ngalwe ngā ele toe talia. Peita ai o le tala Yeremia na whai a whai e toe wha whai ngalwe ngā i e leo lono winga e sa o la vaia. Mai sa ia talo sanga wa toe whawhai ngā ruenga i nei, se i wha mamalo na ingoa. Ma toe wha manantua tu iai le lo ia Samuelu, e le tala whea ngai le nā tūlanga, a wa sa wha mao ni au mōli a ngai lima le wha tinonga o ngā ruenga wha leo. Ma ia tali, o mea nā wha loto i whale, ai le wha lau te leina. E te mana tua le lisi o mōli a ngā wha mao ni au pe a wha ali atu, ma ia tali e sao, ai le mawhai o na wha lau i tele, o na o mea nā e confidential pe wha lilo. O nā mōlianga e pe o na tā ua lelo ia Samuelu e au fiai ma le Leilua o whaila. Na tali Yeremia e sao. Fesilini lau ia o lou whaatamala. Nā afuai o na tupu le melea. Ai le i whaalaua i te leina o le tali na Yeremia. Ma tu atu i ai lelo ia. O le matua winga ese au se leo o ia i whaamaunga o le whaatamala le whaatinonga o na tiute. Ai o se tangata o ia i se whaamtalanga mana o mia e leo le taiminei. Ma tālo sa ngai mana o e sau e whai ngā luenga e whaamamalo na ingoa. Male wha moe, whaile wha amtalanga wha sanga ia pule ai. Male a mana i ai loa u mataleanga. O le mea le nā, o lo o mana o mia e leo mai a te oe. Pei on tu atu iai e Miss Catherine, na tamaita i loia. Pei ta ina te ena Yeremia nā tā la le loia. Nā toe tuli loa lava LKC Richard Marchand o tula i mo Samuelu ma sivai le moli maua leo. Le li ita ai lua o misa Yeremia i le whaiane. Sa whai ngā ruenga i le pōle solua se fulu, e na te Leilua le maliu o tū au. Pei ina mai ta wina le sui o le whaamtalanga Yeremia i le taimi lea, ina ua ia i oe i le loia, a whaina i loa e isi leo na iai, ai o ia ele i ai le ofisa. Pei ina te ena Yeremia le ruanto Samuelu le asona se so ai, eva ai ia i le ofisa ma whaali atu iai yata o ilungola na telefoni, ma muli ane ona ava e sea le telefoni mai a Samuelu. Sa e pepe loa leo lau whaamtalanga ia Samuelu ma whapulea i ia toe mauai lau ngā luenga. Le ai, o le tali na whapulea ai. Ma ta ua tu fo e le loia ia te oe whapulea e maasani o na malanga i tutuila, mai sa alua tu e whaamautu ma ta upata wawa no whai ngā luenga, ai sa tau su e sau ngā luenga. Wala ta ina umalau pēmitai Amerika Samoa, na sa e tala noa i a roi awa sa fia maua sa wawa no whai ngā luenga. O nā tala uma, a le loia, sa te e ia Yeremia. Ma toi tulilo ato e le loia Samuelu. E le aima se tau mawhai atu a whapulea Iesu i sautala. Paulan whaamtalanga na te tali tonuina Samuelu. Ma avatu ai loa e le stala, le kopi o fetusia inga Yeremia ma whapulea i ilungo le messenger. E le aima se vaenga o mana o ai whapulea i. E sui se whaamtalanga Yeremia e pei ona ia mole mau. Ma le ai fo isa whaamao ningo lana tala na vili mai i leo. O tala whawhau uma, e pe ona ta watu ia i le loia. Na toe whaamanatu atu ia i le loia ia Yeremia. Le whesasi ia i ona whaamtalanga i taimi maso. Ma ia lau le pepelo Yeremia, o toe mawaila na ngā ruenga i le ofisa o leo i Samoa, o le toe tele se taimi o lona pēmita i tutuila. Ma tūla i loa le loia a le tūte te. Le fionga mapusua tania to i loa. Ma toe tuli loa lava Yeremia i lona sila fio o Samuelu, ai na te Leilua pe whaonga e Samuelu fuala au whaasaina, ma na te Leilua fo i le mea e nofuai, na te Leilua fo i pe inisinia, ma o ai lava i Natali atu Yeremia i a mapsua, e fōlinga e mana olta maita i loia o te alu e ule limo o Samuelu i le mea e alu iai. Ma ta uatu iai e le loia, a e tau tala i upu e te taona e malamalama. Sa moli mau mano mai si umu. A o lātou na nofo ma Samuelu e maasani o na o atu leo. A wai ei so tanga o Samuelu fuala au whaasaina. A whai ei loa e leo Samuelu e tango i drugs. E te tau foi o na ei loa. Peita ina tali lava Yeremia. E le tali awa ele iwa ai iai. Matu watu iai e mapusua. Wa e sau e taul whaamsinonga e tali tonu ia te oe. Sa e iai le ofisa. E te le i iai.
fina wane Yeremia ele iai. Matu atuloa ele fionga mapsua ile whaamasino ele tatau o na whaonga le moli mau a Yeremia pe talitonuina ele whaamasinonga. Lau Samoa Entertainment TV malana tautua mai Samoa nei fo yaso papopunga le aso atayao.